Hag evit e chineze ma una vanda gana ganaven di varben prison Pontagnou. An avezout a ri ar prison Pontagnou? Also e brez n'or ket bet eno jamez? Tri a oar marteze eve o renevezet da l'ober logeiz e vars. Bon. Chanchaman na zo. Dan de ka viz gwen golo, ar blavez pem a tregon, ar processa oa be kroget, d'ar certain spionnes miliget. Padam daou der vese, ar justice a oa din an ar gazel ge, an torfet ni doa kenere, da nao miz oa be condamne. Trakal ram d'oriou, diridinan al rechou, Sterling kadrar chadenou, et bar prison Pontagnou. Tarzar an eol, ouz mogeriou a grignol. O tigeri e mano, se tu e ru a redemptor. Digant da zervijou, peini a oa o fisou, teus tapet ur bern titourou, divar ben ar batiman chou. Perez o besavet, blavechou tremene, e kerben brest en arsenal, d'ober brezel ne broyouar. Trakal ram d'oriou, diridinan al rechou, Sterling kadrar chadenou, et bars prison Pontagnou. Tarzar an eol, ouz mogeriou a grignol, o tigeri e mano, se tu e ru a redemptor. Usetteuse da du diou, da strobine la ralloniou. Lydia te zo bet a reste, en ti gargant d'ar gendarme. Tremene dan Naomi, e chuet a boan ar Franki, boutet Hermès te zoe, da vro suisse les routes begane. Trakal ram d'oriou, diridinan al rechou, Sterling kadrar chadenou, et bars prison Pontagnou. Tarzar an eol, ouz mogeriou a grignol, o tigeri e mano, se tu e ru a redemptor. An toun a zo besavek an Xavier Bauderiou martaze o peus klevet an ezan deja a zen bignou braz hag neus em eus skrevet pojou et hag an istor gwir eo, istor Lydia Oswald a tevet eus bro Suisse hag a yo neus respiounez, setu. Istor